Ćao, evo nas u drugom delu Gajbotron Top 10 liste anime filmova. Pogledajmo zajedno kojih su to preostalih 5 anime naslova koje nikako ne treba zaobići. Princess Mononoke. Još jedan film kojim je Hayao Miyazaki potvrdio svoju dominaciju među anime producentima je Princess Mononoke. Ovo je jedan od anime naslova koji u prvi plan stavlja kritički prikaz čovekovog odnosa prema prirodi. Bezumno uništavanje prirode u potrazi za resursima, ratovi i površno shvatanje suštine funkcionisanja naše planete ovde su na maestralan način prikazani kroz borbu šumskih bogova i ljudi naoružanih vatrenim oružjem i zaslepljenim ličnim interesima. U centru priče nalazi se mladi princ Ashitaka, koji svestan zla koje se samo uveličava kroz ovakve sukobe, pokušava da okonča iste, spreman da za svoj cilj žrtvuje i sopstveni život. U tome ipak nije sam, jer će mu pomoć stići od potpuno neočekivanih heroja koje krije ogromna šuma. Ovaj film, osim vrhunske režije, krasi jedna od najoriginalnijih priča koju sam imao prilike da vidim u animiranim filmovima. Starije generacije imali su tu privilegiju da ovaj naslov pun emocije i uzbuđenja gledaju na velikom bioskopskom platnu, ali nadam se da će vama poslužiti i veliki TV i činija kokica. Spirited Away. Ovo je još jedan masterpiece iza kojeg stoji Ghibli studio i Hayao Miyazaki, kojem je kao inspiracija za glavni lik poslužila ćerka njegovog prijatelja. Devojčica Chihiro biva zarobljena u čudesnom svetu duhova. U njemu će upotrebiti svu svoju snagu, hrabrost i dobrotu, kvalitete kojih ni sama nije bila svesna da ih posjeduje, ne bi li uspjela da se vrati u realnost i usput oslobodi svoje zatočene roditelje. Osim druženja sa čudesnim bićima i obavljanja napornih poslova, Chihiro će steći i neke dobre prijatelje, a ceo film će vas možda podsjetiti na Alisu u zemlji čuda, iako ovo remek delo nadilazi Alisu u svim aspektima. Vrhunska animacija likova, raznolikost detalja i predivne muzičke teme očaraće kako one najmlađe, tako i starije gledaoce. Steam Boy. Steam Boy je SF priča smeštena u Victorian Square-u i najlakše bih je opisao kao mešavinu Akire i na primjer Jules Verneovog romana 20.000 milja pod morem. Radnja filma prati 3 generacije britanske porodice koja je otkrila i razvila revolucionarni parni uređaj koji generiše ogromnu energiju, nešto nalik mini nuklearnom reaktoru. Projekat kao takav pravi je mamac za razne sumnjive likove iza kojih stoji privatni kapital, tako da mladi James i njegov otac Edward kao i deda Lloyd upadaju iz nevolje u nevolju pokušavajući da spreče da ova naprava bude zloupotrebljena. Ovaj film bio je svojevrsni testni poligon za novu metodu japanske škole animacije i rezultat je zaista sjajan, a akcija koja se razvija tokom celog filma privući će vas čak i ako niste ljubitelj anime filmova. Mene lično privukao je zbog osobenog steampunk šmeka koji ovaj film zaista posjeduje. The Secret World of Arrietty. U modernom svetu punom negativnosti, cinizma i nevolja, u svetu u kojem svakodnevni tempo života iscrpljuje i otuđuje ljude, potrebno je što češće bežati iz nametnute realnosti u svet bajki koji nas uvek iznova vraćaju u detinjstvo. Jedan od filmova čiji je efekat baš takav zove se The Secret World of Arrietty. Radnja filma govori o šarmantnoj mladoj Arrietty, visokoj tek nekoliko centimetara, koja zajedno sa svojom minijaturnom porodicom pripada rasi Borrowera ili ti pozemljivača. Oni obično naseljavaju praznine u zidovima, plafonima ili podovima naših domova i ponekad se posluže nekim sitnicama koje pripadaju nama, ali samo da bi preživeli. Zbog toga ponekad imamo onaj osjećaj da ne možemo da se setimo gde smo spustili neku stvarčicu, jer je ista možda baš završila u njihovim rukama.
Arrietty nikada ranije nije videla druge pripadnike svoje rase, osim svojih roditelja, jer su isti vremenom izumrli uglavnom zbog ljudi. Kada u kuću ispod koje ona živi dođe mladić Sean, koji slučajno otkriva njeno prisustvo, stvari počinju da se komplikuju. Međutim, ispostavlja se da Arrietty nije dobila novog neprijatelja, već naprotiv. Za razliku od drugih ljudi koji bi je ubili ili zarobili, Sean želi da njoj i njenoj porodici pomogne da nađu svoj mir i siguran život. Ovo ostvarenje je ispunjeno optimizmom i pozitivnom energijom koji su dočarani kroz vrhunsko ručno crtane scene i sjajne glasove pozemljene glavnim likovima filma. Ovo je definitivno jedno od onih ostvarenja koje ostavljaju osmeh na vašem licu. Ghost in the Shell. Još jedan od anime filmova koji čini temelje ovog žanra i koji je odgovoran za globalnu hiperpopularnost istog je upravo Ghost in the Shell. U pitanju je jedno od vizualno najupečatljivijih animiranih dela koje jednostavno ne možemo da poredimo sa animiranim filmovima zapadne škole. Japanci su uvek bili priča za sebe, a u ovom slučaju tu činjenicu su iznova i potvrdili. Ovaj film govori o kompjuterskom programu Project 2501 koji postaje svestan svog postojanja i koji kroz globalnu svetsku mrežu ima mogućnost da kontroliše mnoge aspekte naših života. Priča iza filma je veoma duboka i pokušava da doprinese našem razumevanju stvarnosti, razgrađujući naše postojanje na najsitnije činioce i terajući nas da se zapitamo da li svako od nas posjeduje ono što nazivamo duša. Prateći likove iz specijalnog tajnog policijskog odreda koji pokušava zarad opšteg dobra da izvrši misije koje su joj dodeljene, gledaoci će zapravo moći da vide tanku liniju između mašina i ljudskog duha. Osim neverovatnog nivoa detalja i sjajne muzičke pozadine, ovo remek delo krase i odlični dijalozi, ali i za to vreme veoma napredni vizualni efekti. Film je nedavno remasterizovan, pa ga potražite i u HD formatu i uživajte. Za mene lično, Ghost in the Shell predstavlja jedan od 5 najboljih anime naslova svih vremena. Za sam kraj ove liste predstavit ćemo i jedan bonus naslov. U pitanju je Vampire Hunter D: Bloodlust. Ako bih vam rekao da je iz ovog starog anime naslova ukraden koncept za čuveni film Blade, koji je proslavio Wesley Snipesa, ne bih mnogo lagao. D je dumb pill, polučovek, poluvampir. Kao takav ima mogućnost da se kreće po dnevnoj svetlosti. Njega unajmljuje jedna aristokratska porodica da pronađe njihovu ćerku, koju je oteo Mayor Link, jedan od najmoćnijih živih vampira. Era vladavine vampira je na zalasku i njihov broj rapidno opada, zahvaljujući upravo plaćenicima kao što je D ili njegovi konkurenti u ovoj misiji, koju predstavlja ekipa Marcus Brothers. U trci sa vremenom, D pokušava da presretne Mayor Linka i otme devojku Charlotte iz njegovih ruku, a usput se suočava i sa mnogim drugim izazovima, pa čak i sa samim sobom. Ovaj sjajni anime horor nadopunjuju muzičke teme odsvirane od strane Velike filharmonije, kao i odlični zvučni efekti. Grafika, iako deluje pomalo stripski, veoma je tečna i pruža sjajan ugođaj, pogotovo u brzim scenama borbe. I da, ako mislite da možete da predvidite ostatak radnje ovog filma, varate se. I to bi bilo to. Nadam se da sam uspeo da vam prenesem barem delić entuzijazma koji ja lično osjećam prema anime ostvarenjima. Naravno da je malo nezahvalno praviti top 10 listu najboljih anime filmova, obzirom da ih ima na stotine i stotine zaista sjajnih. Ja sam eto izdvojio upravo ovih 10 kao meni najdraži i nadam se da će vam se moje preporuke i dopasti. Do narednog priloga uživajte u čarobnom svetu anima i naravno podržite nas klikom na like i subscribe. Vidimo se uskoro. Ćao!